hano nta mubouncer nabonye noneho shoferi arataha ati Grounds manager. Ndi manager wa Zaviglu umwe akubise umurari igipfunsi bakamushyira muri koma. I want 150k. Ariko urami 150. Something funny? Urumva bisekeje? Funny in a good way. Nyine bisekeje mu buryo bwiza birashimishije mu 150k. 150. Half up front urankubita avance ubwo ni kimwe cya kabiri. Rest on the night of the fight. Ayandi uzayama ku ijoro nzaba narwaniye. Tricks. Nta mikino nshaka kandi up front na avance ubundi mu kinyarwanda. Squeezing my balls for just. Ako kutize ububura nibiki. Ngatubwira uko babyita wowe. Tubwire. Reka tubyumva ariko ibya shoferi. Tubwire ibiki ko babyita nyine. Bad buddy. It's going to be the same rules, Pat. Very hard. Nakubwiye ko ntakunda kurwana biratandukanye no kuba ntazi kurwana cyo uvuga ibyo bakubwiye. Yes, that's what you're going to find. Azavamo indwanyi. Sooner or later. Wa cyangwa bitinze. She'd end up in one of the corners with a towel over her shoulder just like her old man. Nari mbizi yuko bizarangira hagaze mu nguni Elingi yambaye swime ku rutugu nka kote turyo show. None azaba ari show irenzi n'abantu twabiganiraho twabihaye umwanya si yuko wa gatatu.